Dobrodošli ljudi u novu epizodu Shadow Fight 2, druga epizoda inače. Kakva druga epizoda, ovo je treća. Druga epizoda Shadow Fight, ali ne znam. Ovo je treća. Snimi već dvije epizode. Da. Isuse Kriste. Ok, ovo nam je pričica, to ćemo preskočiti. Meni se spava. O, Kriste, motoriste. Znate, ovo je zadnji dan škole, gotova škola. Gotova je škola. Samo za 3 tjedna. Da, nažalost. Da bar za mjesec dana. 3 tjedna su tijekom mjesec dana. I čekam Maška Regida, Tjedan više. Zapravo. Gledajte sve. Ajde, kakav si ti tu? Isti mapi kod ti. Pa dobro, ali možda mogu preći. Ok, tigre. Imam vapsino oruđe. Vapst. Dobro, znate, kao što znate, mi smo na predzadnjoj mapi, koliko smo kraljevi, da ne bi još nešto rekao. Mi mislim da smo počeli od prvog snimati, pa drugi, treći, četvrti, peti, šesti. Mi smo snimali od ovog, počeli smo snimati od petog. Ti nisi baš to, bi sam ja. Znači, ne možeš, nemam interneta. Pa, idemo na survival. Ja da čekam ovog mamana. Idemo na survival. Ili na duel. Powerful enemy. No, you need an internet connection. Aha. Ajdemo onda ovdje. Ne znam, nešto se dogodi s internetom. Ovo ne mrem riješiti, jednostavno preteško. Kako si ti to uspio riješiti? Ja nisam to riješio. Nego? Ok, kaj mi je? Da, sad će vidjeti. Vum. Malo sporo, ne znam zašto. Zašto sporo? Idemo tamo. O Bože. Kaj? Razumijem. O Bože, šta mi uništava? Pa da li to? Pa tek je prva runda, daj me poštedite. Nisam ovo igrao dugo, znaš koliko. Stvarno ne igram, ja samo igram na svom mobitelu Clash of Clans. Mene nećete vidjeti, mislim možda ovo ćete gledati. Da, mogli bismo Josip i ja napraviti zajednički novi Clash of Clans. Hoćemo? Možda. Vaf, struja. Kaj je ovo? Nema, rađe podivljat ćeš, ja sam podivljao. Neću. Skoro razbijem mobitel. Bravo. Pa već si ga na pola i razbijem. Dobro. Dobro, samo staklo razbijeno. Vum. Profesionalac. Buf. Profesionalac. Ustašo je. Ne znam kaj to znači. To! Gotovo. Koji si ti sretnik, u zadnjoj statici. Da, Isuse. U statici zadnjoj. Ja ne mogu vjerovat. U zadnjoj statici si riješio. Morali ste ovo vidjeti, u zadnjoj statici. Znači bilo je 35 sekundi. I ne smijete imati tako, potrljat će se ovo, ne smije biti punjač nikad. Izvoli to, sigurno imaš dovoljno baterije za igrat, jel se trga.